Vai pule fa malo, olo to fi ole toto malefue, ole le ole tu malo, fa fetai mo aula ngalue, o sole o fa tamba a fai mo sui si a mas mo so se tole ale o toto ia oda. Vai pule fa malo, olo to fi ole toto malefue, ole le ole tu malo, fa fetai mo aula ngalue, o sole o fa tamba a fai mo sui si a so se tole ale o toto ia la fama. Elilo mai Beyoncé fai na tale le Yolanda. Eu sui tai o pomale amo. E assim ai me fama. Foi me fama lo tama tu ole la ile ma manga mali ile la ma wa ile ma ma. Don't know to you time. Hold up. Go talo popo fai. Imana se follow fa pa pa ile le fia mai ma wa fa mo pia ole fa no mai ole aso manatu fai mai Pasifika fai mai le tuspaya ole sna ye faya etatu te only ma fia ya. Hold up. I'm a tall say facing a luenga I'm a tall sinna for pala I'm finding me mama le fia you set the fast solo ami lo si uma fofa leo na ngauya talo fai na sana tao o uni talo talonga I fight talo no so tao I say yo no I na pingi fana Tomana tu Penasilia na omalu Afisa malolonga Ala mai bilia pitu Ele na mosta alonga Pe solo e pase la mai salolonga Ole falo mai Ole asomana tu Fai mai Pasifika Fai mai le tuspaya Ole sona ye faya Tutte only ma fia yeah. Hold up. Ya choyo follow fa fa fela ya tu fa cha lo fa tu ya te o sa moi lo fa so so ngale nei va nga on le afi ile taibu le wanti le o to e lo se fu bino ton tan le o le tu la e ono ile taibu fo ya manto e au kilani ni usila nei ya po ngi usila ko wa ka ser manto taibu le fa pe se au kilani se ya klasike to e fa cha lo fa tu mo fo lo fa tu ya te o ya le fo I ma wa ta to proclame le vai nga o le afi e bai se fo o lo sila mai mo o lo fa so nga ya wa mantua e ngofo I fale o makwango ngoa le level 4 vai fa ta lo fa tu malo ai fu ai la o maua ki ora ta lo fa tena koutou o tena koutou katoa ya malo le lei fa kalo fala ya tu por vinaka baka levu namaste kamusta wafo isi whakalofa. And hello to everyone. Mo o tō malawa fo ile ma futa mai runga tātou programe. O se whapuponga fo ile o le TAUTAI ia e ma ASIATA ile nei aso tofi. E aso se fulu ma le iwar masino au kuso a o le aso lona lua lea ua wha mamalu ai le lockdown ma tau I ni usila nei ile level tolu. Pardon me, level 5, level 5, o le aso, e tolu ai aso mo le South Island, ia manisi pitonu I lalo atu o mantou I au kilani. Ai fitu ai mantou aso I e tuli, ai au ne ngalo. O le aso atai au, lea o le ato e whaalau I loa mai ai le tamaitai pāle mea, Jacinda Ardern, a ringa tai lea, o le matanga luenga o soi fua maroloina, pe tātou te toi mei, pe ka ko ke ko mau ai pe ia me se foi mo se fa poponga o tole mafuta mai e South Island Wellington e fa solo toi pitu ila lo mato o kilani. Anyways, fa taro fa mo folo fa tu ASIATA mo o to malava ia o ko sisi la mai
ia fai ale levo ia ma vevela ia fa ko ila ia i ka mai ki ngi a inga ia fa mua ka ko wafi ia se ka fa ma fanga mai tau tai ia wa ka fa yasi ma li ia mai mala u a mala alunga le ngasu i mai o i Filipainga ia ka so songi mai ia le malu lu to tino a fa taro fa mo foro fatu manantu ole atatu kolosi ona i statu fa tatra nonga ma se tasi o tamaita i tausi mai posta tamaita i fo mai fitu tausanga o ngā lue i lea matanga luenga i la lo i le whare mai tele a Wellington toru tausanga o avea o ia o se community fo ile le service clinic ia mo le Central Region fo ila lo i Levine ma fa solo tua ila lo i pore rua ma Wellington manantu lea o le ase i tātou kolosi atu ia se fese tātou talitara noanga ia male afionga i le tamaita i tausi mai ia Angelina Mose Tuialii ia o le tamaita i Samoa ia wailoa lana tautua ia e ngata i lea ona faiva alofi au ai mai sela o ko inga kanga ka kongwa ia leo te fia tala noa i le taimine nei se ka wa mai se fa ma fanganga ia i tu langa onga o lo tato ia i le level 4 e se ala fa lo longa le line sa noanga Jacinta Ardern e tau pe kau fallinga mai e se me maka ukia o kupu le so atai au uio lea maua lea manoa lea e fa toro se toi mali tatu fa tala noanga male to fine foi po o le tausala ia Lina po Angelina Mose Tuialii le ua mafuta mo mali tatu so tanga i la lo i Wellington ia manatu lea e tong kadi ngi so fisili nga kingo fo mo ia mo so fisili e fo e winga i fainga le fa mai o le TAUTAI COVID-19 lea ua toe fotu mai to tonu so tātou o tunu e ni usila nei ia usila fa fonga koe foi mai koe fa wola tātou fa malo ma tātou fa talo fa ono o le tātou taimi ia am na tu fa felo ia tu ia te oile tu fine ma lole so i fu manuia ia i la ufionga le tamaita i tausi mai o le tamaita i fo mai la foi ia ua lo tau sanga fitu tau sanga o le au nanga o lo to mai i le matanga luenga ia nga te leo toru foi tau sanga o vei o se fo mai le community clinic i la loi nai Wellington ia fa pe foi le vin ma area tu la lata ia fa talo fa tu Lina i lunga o le ta por kalamba o tau te ia le vai nga o le fiafi alo lava foi fua i lau te kalainga ASIATA ia fa talo fa tu foi malu o tato atinu Samoa lo lala ni Wisila ia ai mai se foi ia nai tamati nama tua uso tua ngane ia fa pe foi au tupulanga ia mane fa na la i foi o lo ala nei i tato fanga i te mine o lo fai level fa sai lava le sota i mai fai tato talnoanga nei a fiafi sai lava mo le avanoa ia malo fo ia te oile to fine po o le tausala fa tai fo ua maua nei lao o lo avanoa ke roi ili se fontanga le ta leono manatu fo o le atili alualu lava fo ina ia maua mai se ta fa mani nonga ina inisi o vai liu a wale no fo pole fo o se tato watunu ia ambese nei tamama tina ma tu ile le ia fo ile saule ngana Samoa ai le fe tu ala fa fisiri mo ta por kalam o a mai le tau ia te outou ma vainga fo i fa fo wala tele tu langa te outou da lo mo ia o te mana tu foi ai e tu sa mai nai i Aukilangi i wo le fe wa ini sa vale te nei o le tawa malulu le ia nei ia vai tanga i mai o le fai o ngalo ki talo mo kui i ma ko vale ka vale e fai la singa malulu i ngai ngai malo si sa vini malulu i ngai ben kongai ia wale le io e lo ala vai ula e o matua ia fa kai o le ki si la mai o le mo musia u ka ngafi ko ngola fa ko pe mai ngai ka mai fa fie ia io fa o la ile a fioltana nonga u le a papa velo le ta fa tala nonga fa tai mo lo taimi Lina, e mawhai ona e sau no manino. O le a kongua ka ua e a laiona mo o mia o na whaia tui pui pui. O le a nguru solo i ise le fio e ka kui. Ia e whamai ise e ka ua. Se a minga sau whautuanga o e le tamaitai fō mai. O le a le ta ua e a laiona whai tui pui pui ne. Ia, whawhitai lawa mo le whesiri siaka. Ia, e mua na whamalulu atu i tatu atu nuu. Io nei tangata whatawa e whaia singi pia lolo o le ngana Samoa. So a fai ia so le la fai ia o le sa o le tui pui o se tafile so soani i le tatu tino
ai mawhai ai ona pui pui ia tatou tino mai siama e sao i tonu o tatou tino e o ina afia ia tōtonga o le whamaila leo le COVID o lea e afia e ia māma ia maala ea o tatou tino te nina i le vai atu i mea lo tupu i fiti whape fo e Australia lo tel tangata o lo ngase te nina i whanai lo tinga ina o lo mana mia ia masini e whasani la tu manawa so o le tāua leo le whai o tatou pui pui tui pui pui peila o le whaingo tui pui pui o misela o tatou ni loa ni menena o ia tatou atu ni te sema lua fesfluiva o le whaingala le tui pui pui wa lai ona ngata le pisi o whamaina i Samoa so o le whamoe moe o le tui pui pui ia e le ngata ina ia laititia ia le pisi o le whamai i tatou atu nui nei ai ia awane i so telling tangata e o atutonu le whanimai mana mia ia le sosuani i nimisini i lato manawa Ma lo whaaftailo no winga lai atangia mai e tāua lava le whai o le tui pui pui awa a o mai le e peke o pai me le whaama a e lis o la ua iei le vaenga e tau mā i le le tūlanga o ngaonga e ono pisi ai le tangata ia mai siama o lo pisi nei se whaisau sau noanga o lea ua kau pole le to telo le mamanu o le atunu u le sauar kama le o tauta o le asonga esenga mai se whaamanino mai esona esenga mai tūlanga masani o le COVID pe iei se vaenga e ono matai tuina e le atunu e te tau ona be really careful mai ai le sauar kama le o le tauta. Yeah, I think o ne mea kaunga kako malama i le kamali o le tauta whaakusala i whaingala o miningo ka avale so ngai ke alu i le awala se lau kilomika o le kamali o le tauta e le ke ala i speed limit e alu ale a koe ia le kamali so e le ngaka inga o ngā vavele pipisi o le kamali o le tauta but o le malosi fo'i o le whamai o aunga o le whamai e kupu mai kamani o tauta lea wo kako vai ai mele kupu I fiki. Yeah, so I think o le vave o le whai o le lewa wha lockdown wa laionga kako wo mawhai ai unga whai le contact tracing to let everyone know that if you were part of this area, linga whiwa I kanga ianga positive ile case. I no le vave mau fo inga o kanga whaila ko test. Ma whailo ia isolation protocols. Ke whai kikia I le pisi whamai. Ma lo whaaftai. Ona o le tātai mi o te manatu fo e li siau whanutanga le tā o le ono manatu le. Ola ofisiri muli lea whaialawa na e whaalau tele mai lava e o e le tua fini. O ani vaenga fo ia e mawhai ona e sau noa e ono fisosoani ai nei tangata ia ai mai sela I la tau le waka wa fianga luenga ia o kulanga au sila fiara fo I taimi whape nei ia o la tau fo ngai ngai fale pe kaula venga I kaka fo I homeless o tulanga whape na ai mai se fo I o whamatalanga whea vea I lungo social media te tauna pike fo I le si vaenga o ame sao o ame le sao e mawhai ona e whaasoa mai mai whasoani me vanga lea I lau fisiri muri lea. Yeah, o le mea mua e iai lava le ai atu tau tangata siningia ia me ia I winga le tui pui pui o le whamai. So everyone has a right to ask questions. E iai fo I lau ai atu tau. Pe whailau tui pui pui pe le ai e le mawhaina fusi o e whailau tui au le whautuanga mai mātou ia whaingaruenga soifu maruenga. Whailo tui pui whamatalanga susuenga e maua uma mai I le website nga ia le soifu malolo COVID indeed. Whapea fo I malo fo mai lo GP. O te loa o lea e tō tele ia tangata Pasifika lo whaingaruenga I whanemai I Aukilangi
Yeah, whape for Pacific Health Services in each DHB region. E mawhai fo ina sutai a waingana e mawa mai e nisi wha matalanga e winga i le tui mani wha mai. Ia, a o ni susuani. E ia la ma whaapatunga lalo ni malo le unofficial MSD po o NGOs a wainga ia le la vea lalo le malo. Ia whape fo ima ma o te lo fo i isi au lutu o lo whaia lako care packages. Masalo pe ese teini ma whai ona mawangi wha makalanga mai ngā lako Facebook pages. Pasifika Medical Association. Ngai iei lako Facebook page. O lai iei lako la lai au kilangi plastike ma wani konge. Te ma whainga soka i aku i lako whaapapokonga ngai e mawa mai ni care packages ko ni sifa makalanga o ni sosoangi. And I think o le iei male o sosoangi mai le malo po i mokanga kai o le mawhainga penga pengi nei ongo le level 5. Yeah. Ia, okay, Lina au te manatu e tā ua te rela whonutanga leo le aso ai manatu e wha muta mai i le tā wha atala noanga e fo i lava sisi lau wa o lea le rope ke uko e wha upopo tantou ui o lea wha aftai te le ma mo le utur wha malo i ante o le tua fine po e le tau sala tu sai o le wha avanoina fo i o lau taimi lunga o le proklame le tau tai ai ia wa fo i le si la fia e mamaru lau tele ia i le tūlanga mai a le tau pito la au le soifua malo loina wha manuia le atu e toi taimo le neia fiafi lo fa te le atu. Ia, whaftai lava mani awa noa, whamalulu atu pe a whai ua se tala o kai nei ka ngata whatau waa. Ai moni atu whaftai tato a inga. Thank you for supporting and just being here and working together for the level 4 and we'll get through this together. Whaftai lava mani awa noa. Ia, whapena foi whamanuele tua te teipere nei pō, so i foia. Ia, Samoa o le ma whaatala noanga le nā ma le tō fine. Ia Angelina Mose Tuialii. Ia ile nei vanga la fiafi o le konge ki sa o mai la lo ile lo mo Wellington e ui ele o ia se fa mai la lo peita mana tu o la lo fo ile sa ngo mai te sinda o fa mau nga la vai so i fo maro lo ina ile ese la lo ese tatou lungai au ki lani nei ia ile le ia fo ile sa mai se tatou resource fo ile le ile ngana Samoa ia au hali to tele o to ia me se na yo tatou tu a ma tu malo so i fo manuia malo le la pale manatu o le ana tau fai fati ale tatou fatala noanga le ona o le tu langa i le taimi fo o lo mo mi ili sian fatala noanga ko apisi ka kale o dingani ia wa mai o ile dei vai ngo le afiafi ia wa sila mai ia o fa ku ka mai ki kukuro nga un ia se o karkala ngotu i mo sia o a fireplace le fatalo fatu mo folo fatu toi fa malo atu ASIATA ma TAUTAI ia o le to a mata tanto programe il nei vai ngo le afiafi o ile te mafuta mai ma lo le fatu to ma lo no sa le ala ku ka ngai fai o le a se ku ka o ngai afiafi o mi mai lungo le tanto programe po le ala ku ka le la fai manatu pasai foi pese ne ta fa to mo o to mai lungo le tanto programe a fatalo fatu fine a tau malupe vau ma tini kalati ia me se fo le tautonga ia ele mafuta mai i mangele mahalo la fo ilo sai fa tai fa pale nei yaso o mai no fa ngaruenga la kamba nei yaso pe ngar ka oko fo a talo fa to fine atau eu ia ai me se fo ia o le lava lo to tele o to a le fine matalena le mafuta mai mana to fa le ite i rangi ka talo fa mai a mose ia nga ta fo Leaupepe ma panti o rina ma to fa na lo la vet o to on sai fa talo fa to fo i songa le aveta vale o le fale mai lalo man sunga ya Jeremia Tikeri o le talainga ya tanga lopungia Jeremia Tikeri ia malala to e fianga o mai ko ia i ngias walanga o ngaruenga ya auto ya ele ise lockdown ni Samoa anga ko ke state of emergency u yo lea ngol kama ro le ka vale emergency fa pe fu akuyuka fa pe fu mai kai u ma ku pensi Bauta umala vai ruar tātou porokalame whatalo whātu tau sia tai sisi. Ia, mare tau whale o a mai le karokanga vai o lau kamo whakakamaki. Ioi, e sāre o e kāre ofe whamone mole lava. Ioi, e leo le whasaaku ai kou ofu, ia de kou ofe kaka. Ioi, se uso ia kawa moripola, le mafuta mai melepone Australia, o a mai o kou melepone.
Pese nei tafa to lava mo o toli no tato po kalame like love and share a foi mai. Ole tato wo tato tara o. Masi ka ko karkara ngope mo ilmere ngo faru ngo kwai o isa mo. Yo se ori se vai se ori. Al pese nei tafa to aku ke lo ala skai de masa ngo fa ye level 4. Eu so ya fa so ponga mo. DJ Dave Marsunga ya tapu au mosoli. Ka ko ka fa so mo. Ya. Pakai kai mai ka. Ya. Tahu. Tahu dah anyang. Ya. Tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona mai. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio ma tau au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posila fia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telepon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga pape. Ota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless.
O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa matale e la forma il telefoni vea ya o me piksi no ana ia talo fa matsa ya wai te le tau walu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le so sa so no fu ta wa le sia so sa so se falo lo fa ingo ke a me se le talo ai malo telefoni tai mi uma o no winga na sa wa le talo fa matsa mal tina to meti sa o lo falo lo seki talo fa matsa. Toi whawhera ia tu ia I lau whawhokanga ni whainga o lea fiafi I le taimi o le tātou wanti lea ua 5 minute ua te ai nei le tū la e ono I le tautua mle unanga le tātou Blue TV. Raka te lea o le tautai ai maa siata whaatalo wha mo wholo whantu ia te oe a whawhe o lewa to a e maua mai le tātou programe I oe. Ia o ngāia le uko manga ngā oa ia me set COVID ia le whenau skaile kua o ngofo ai le whani. Ma whaolola mai la ka whawela le. Ia ma tātou talitala noa ma tātou whaasoa. Wai arwhari tātou porukala me māsani o lewa yaso ma lewa yaso. Se kau kura wai are ri kua whaalulawe mai o. A tālo whai a whinau sio meli. Ma le tau mafutanga, le mafuta mai foi. Ia ngā tailea o le talinga ia whata tāmati le lua po le sunga tuisa mau. Ia ma le tausi. Lai mafuta taisisi ma le whanau lai mafuta mai na sini au Australia. Ia mai se o tau ma Johnny tau ti ma le tau vaenga. Ia mai se fo se uso ia Niko I Tamua. Ko o talinga ia whamoe tau loa. Ia le mafuta mai na West Auckland. Ia ma le tau tele lava o tau uma fo I lunga le tātou Purukalame. Ma lo lava le nusai ma lo le whaatoa toa. Ia mai se fo ia a inga le nea so wau keiloa. Wa se a fo I kou whioa. Iwe o se fo I fa kumuria le au wala le meor fa e puia fa pepe fu pa ura ko ia ma le tele la fo I tu langa masania o sa wangi ke sa ku fa fo le fa pokala o ke kiro ku ai au ka fa wala me so o manga la pito I pisia masania ia fe o aso o makua le ai lava se viola e ka fe ia o le tatou li poti ma le update o tatou covid Io e nei vaenga o le fiafi a talo fa o se Lorenzo Kaisara ma lo la vete oe le tautua tunu io o fiafi se mele ke fa nga kasi e nge io e me se io e adu sa o le fale te afa pe o mai a por kalame ia e so ia kami pe o lai po e aka e ni ua ma fa popoina le si se fulu tasi numero tangata fo io le ua a fia il covid confirm le la utula I mele numero lua se fulu tasi ka fiola mai le se fulu le pona po le ua fa popo le se fulu tasi le aso le nei le la utula mai lua se fulu tasi tato cases confirm I nei au kilani now se fa kala le wa le do le te mana tua le ia fo I mina fa ia por kala me I le tausanga na te nei lua fe lua se fulu ai na tato wo I le level 4 o ke manga kua inga lava. E le I masau wha apea leo soa tatou numero. Mana tua foi, awa pe koe ko manga ku tatou. Ina o tatou me I le level 4. Mantu oni usila le sia tunu una mua. Nga mua si ikia I le level 4. Mai le tele o isi atunu. Mana tua la, o lo te, a feite o le leilo ma, lo to ma natu le taimi na tupu waile. O le aso mua. Nga kasirka ko case. O le aso longa lua. Na fa popore si lua ko luai case. O le aso lona tolu. Nga 5 case. Aso lona fa longa 5. Kusa o le longa 5 na fato atato hita ili se fulu mon tupu. E a fa pea te ioe mailanga o le nguk kangwa fa mau ko su e le leia o fa mau ngau pukalami. Ia o ifo ile radio Samoa.
Ai o le o fua tua ile pungar kamale o saunger kemilingai. Aso mua e kas. Aso lona lua. Lenga kako usi ile fiku ang ngafi. Ia ai pongisa enga wa se fulu. A o lea la o lea la wa so le fako aso longa lua. E wa mangkua ku so aso mua ngafi. Ya sawa ale so mua ia lenga fako fa umang anga po. A lea fato ata to wa so lona lua. A le wa rusu markas. Wa kau fua mai la fa ma fau peila o le tau fo ila utala ile sau noanga si tua fine le o lina. Le sa ia fa akusa manga ia o langa fa akusa. Pe fa akusa mai milinga ka avali. Lono winga o le sawa ke le pipisi. E le o se tu langa la fa aka la fonga. Le o to fa mana tuatu. E le te tau fo ono tātou ave fa atala sua. Pe tātou te tapepe. Ma fa ata la fonga. E le tu langa pepesi o le fa mai lea. E fai lava si sawa. O au matua i o te i lava. Ma kua i o ke i lava. O le aso ana nafi. Le fako a walanga lenga kaku lockdown na talatu ana po. No winga fatua official ala nga ngafi le aso fo. Me ia me i se fu. Aso mua me i se fu. Aso longa lua. Le fo fa popo le sikasi kusa se fu kasi. Bo me i se fu su kasi. Le la o rua so martas. O le fisidi. A le sau le fa maunga i sau noanga Jacinta le la me se fo o le so upol le mtanga luenga so fo maraloinga. Ai e to a se lau le already found out ka tangata e ono a afia. Mai de ko alua se furu le confirm ne. To alua la il fale mai le lua suma tasile. To alua la wel fale mai tinga inga. Wa e tau maua mai la le wingo o le vaenga le mai e fa mafa ma fa manatu. E tau wala low stay within your own bubble. E tau o lo tau popo lenga le kau iai. Se fa tu pe ala utala le. Lenga o lena tau watangia mai i le saunoanga le tamai tai palemia. A fa peo lenga misia ke ko aru le toe sila i le fatanoanga le la pole press conference ana le lai le udi. O auna tau totongo mai la kilo kunga pe kau fori mai sia kako wa mio. E ongo kausi ikia ai inga o le level 4. E wa te loa ai longa yese si level dunga ko le fa. Ta ilo yai te osa wa yese level 5. Ai o te tau mamate atu i le saunoanga le tamai tai pale mia na lela. E ono to e si itia. Tu langa fo ie o ngai kako wa inga ia ngai kaimi ngai. Peila le ia inga lea. E unga makua to e tau fia umai si maunga ruenga ie le lisio le MidCentral. Ia ko inga kama fo inga le ongo o ar kulanga o tapunia yo nisio supermarketi. Mana tua fo le level 4 tau sanga lente nei sa le ima fainta tala le warehouse. Ia ta fa pe ngai ke mangua wa ulo te man tua le ele fatanga. Ma fiu le warehouse fi nga wa ko ele ila vea ila lo essential. O dairies fo ile te talaina. Ia ai pei o le o toi tau te tala mai le taimi le nei peita. O le masau le o aru ye le alo kamale o le TAUTAI variant. E ono o ai sia ka ko wa mio e level 4 ai unga ke sa wai markeu ke unga fo e por ko ke unga ku la fongo. E la vea ila martama le o ngā luenga e le o la talata tele sona ta ua e ngā luenga mo o mia la le ia le farmai o le pharmacy ia walanga ke o solo mai e ke ai se me foi le lo e mo mia la le ave o e farmai ia ai le venga foi farmai o ia yo na ia inga tu langa o pamukesi ia wa kauanga kala penga i pamukesi ia wale tu ino lo sa ia a ole ke le ro le simau wa i foi singa luenga foi ia te lo e no o yesi tato wa mi o te mauti no ia uia o tai au a wana inga lo tai au le lo ai le to e fa por ka kofi ku aso au kilani makarmendo ia ma le fa por to lo aso ia a le pito no ila lo atu au kilani ma fa solo e self island e tau yailo u manatu na o la vaia ua matua i vala te le mai a le tu langa tatafa o le toe whaupopo sia kako wa mio. Au te langona ia. Au kilani lava ia i le oso le ua punga i lunga le ruasifu. Ia, o le la kako kilo i sisfo i fiku aso koe whaupopo. E le tatou level 5. Ia a tonu te ua manuia ia
South Island Wellington ma Hamilton ma fasolo a kong ke wala ko manguia pe palasi le level 2 po level 3 aton ia ai mo au kilani ia ai me se ka ko ngai ia o lea ua ata manino mai lava le ongo punga yo tatou e le si fo i fitu aso e fa upopo atu uyo lea o le fa mafa ai mai se lava fo ina tau fa na ule wa le na lea o ngai i Avondale College ia o lea lava wa yo lau fanua o au kilangi o West Auckland lea wa fia mai le hotel o North Shore ia e tua oi lava matatou o le taimia e mapunga e wo o myself au kilani ia o tūlanga fo ile le fa pia ka ko ki popoli ai ao ona mata i tuina au tātou te va ai mama au tātou te fa taalo ia a o fautuanga le leila na mo tātou ia e ruatu i ngor covid ba lolo no sai fa talo fa ti o tu mai ngor tātou program sin leti talo fa lava ia ngata ilea o Mary and Ken yo ka lo fa Ken ia mana ya nei taimi wa kele nga maua o i fadi vanda ta solo ma le tau mahafutanga ia mafuta atu i Canberra ia le lau mua o Ausitalia o le tala fia le nai le telefo ona ia uoia ma ko ki karakala ngoi lungo le messenger ia ma Facebook ia fa mai ia na ia uoia ia fa mai wa fa alia le nganga fia ona ia latu fa nau fo ima na ia latu te torua wa umi ona maua ila tau le fa ia ka fiola e ka fefe ata lo fa ya anti fei era ganta ilea ia o tautonga ia ila kama o kangwasa ia ata lo fa tua ia te o lua ia me se fo no faro ta lo fa fo i fa fia nga pasta waita ma fa tua ia melody era ganta ilea ni so fa fia nga to tele la fo ina o fa fe au fa fia nga mo to fa tua ata lo fa tu por kala me anti o to malava ia me se fo ia o nisi o lo o maua ma fa ngolongo ma temile ia ai le o mafai ona ko meni ona o lainga ruenga wala ngai ha to telo ila to la fainga ruenga manatu ka ko me kasi ka ko pesi ta to foi mai se ka ko ka ngo ia me se foi se e sila o ani so ta to update e mo mai sambo ia ai me se foi o ko fa ngolongo ko iska ma ia issue len tu la email fe ngom nono tai po fale ui manunu ia matatu tata no ato inicio tulanga i Samoa o pesere nei e ta fa apitoa atu mo o to u mai e sa fainga ruenga i le aso nei essential workers e kulai mai ia ioi ioi mo mai lo Naomi mo mai ia ioi kataro fa to fina Naomi ngalu vao ioi omi wa e fale ia Marca coi. Tiene la una solo más.
Io vivinga fo sio manto fio anga fo ia e santo pai teu suina fo pepe langina fo ele autelvo metotisi mai le pitonu o santo fia ina ualua se fulu male tolu minute wa te ai nei le tu lai ono ile tanto TAUTAI e ASIATA il programma masani fo i veaso te tasi to inanto fo imo o e se la fo lo tanto ia manto wi new sila nei ile lockdown level 4 onga o faingare kama ika io delta io fio la ka fe ese le maingi ma masau o fainga delta atalo fatua ia te o tofo ole o mafuta tanto puru kalame ai manatu a momoli le nganga fa maloma le nganga fa fita tele tato company lango Pacific Easy Money Transfer le fionga fa malo toa Ellen Stowers ia basi fora la to o nanga o te ole o tapuni lanto taimo level 4 ui ole e ia level 4 ile au nanga online ia pete fa ngai na fo ile telefoni pe mai ona la fo sa tupe fa momoni e fa ngai nai au nanga stay fo na fa ilo atu lungo tato programe fa malo fa te tele lango sua ai me se fo ole toto au le fa ye on tu na tu tato programe ka tele Pacific 40 au ngalo by do ke ofu Pacific 40 io ele picole o le tato company lango sua le me se le fo o nei le tato programe nei aso tofi le fo yo le afa ai lo atuai so ta ia tuai le fioga tama tai pule ia Falute Lene ia ma fa ilo atuai o e le wa manu malo ile tato sei mana tua e lua tato sei ile so nei por la fiafi nei lango sua ele Pacific 40 mo ilato uma lava le sa lato fa nga ina le unanga le Pacific 40 mai lava ile so mo o kuso se yo o mai ile so le nei por verso le nei ne wo verso tarwai ole nga va alo suafa I to tonu ole nei se ile la se ile so le nei e lua la tato fa ilonga ta se lauta la voucher ole tato fa ilonga mo se lauta la ole se lauta la ole cash power lo winga lucky lo suafa ua se lauka la cash power lo ai ngai Samoa ole tato fa ilonga ro lua se lauta la fo ilango ina ile Pacific 40 ma talo fa voucher ai ole se lauta la le na ole whaataunga of your own choice I Samoa o ka io o inga iru mukarukalo o le a kausami fo iptati I se lau ma moe fa o le ari wa pi fa pengi ia ka ora o lau ma moe ngo ia o ku Samoa o ia le ai se manu o le a ulu le ia fiafi mo le atu fa malom fa te tele tato company lango e ui lava le ve si o ka ko covid ai le o fa vai o tau au tu ina mai ia awa fo I kamu faingo matou io se ma ko ofisa fa sala lau tau ati ya io ta lo fa tuai mo fo lo fa tuai ati to ia nga tele ole matanga luengo le Ministry of Pacific People ma lo la vea to le fionga ia pito su a William Sio afte tele lango su me se fo ava no tatu te ngalu lu so tau awai ia ele nga tole language week ia onisi fo io vaenga ma por kalame ani tatu matanga luengo tanga tatu mo to Pasifika Seki Works after tele Maria yoe o e isolate po e ia fat malori nga luer nga tele o tato sep por sei Oriana ia le fa ngalo foi le fionga ia por to fina Laura Kyle e o ila fo inta punia tato officer o le Pacific Business Hub ayu yo le moli fa malo man fa tele to sai fo lango suo le aso tato programe fa taro fa tua ia to uma se uso ya ranki tano vasa karo fo ranki ua fia finge ua ke finge I rou korokoro so mai au kafaria kaimi mai e ole meanga ala ngo fia fainga level 4 o yo le tato wo I Samoa ole aso ana nafi le sa reportia mai ai o le sika ko mo Australia tato mo Australia mana tuano tuli matanga uina lava ia le news e winga I si uso taalo la kapi fo ile o to Australia kamare le tsunga fatamati songa ya TAUTAI kefu le fo isa o sofa ia e kamaiki le popoi ma wantu wai ma fa o ai tu langa manua tinga inga asora nafi le sa update tatuai le report ya leo o fa solo manuia o la sonde le wasi sila mai ai le current photo le paki mai la ia ka ko a faisa ka kalo mo si uso le e o te ronte talo mal to kala me TAUTAI ia o le ata le wotu ina mai fale mai le taimine what I could smile walava lana man to sa critical conditions 3 days ago, he was in critical conditions. Ia ai ngoka kalo. O pomoni ale te fai atu. Sa au te tano foi le atu. Le anga kasi ngai players I used to look up to.
e o ati o neo o ia foi o faia o ngal au tonga ia to tele tatu sa mo o kala nga fa au tonga ia wa no fo tane atu nisi i o wa talatu nga fo tatu tama ita itonga o ka ko wadi ifo ia wa ka ko so kurukuru iyo ia o Samoa ia a fia riskan ka polisia ia e ke na ngonga yo tatino ia avi ia langa le yo letua ai ku langa ata o ia o le folding of ai yo langa le letua fa mai nai Brisbane Princess Alexandra Hospital in Brisbane le na ua fa fo sielo na malos ia tatou me ilo le Samoa nei so tatou update aso na nafi foi le Samoa mo winai le feilo inga lo ia ma le whaafeiloa inga fo'i ele matanga ruenga o le whaamasinonga. O la lantou minister officially. Ia mo le isi 5 tausanga o le paya inga. Ia le fionga i le tamaitai minister po o le talainga ia matamua vasati pulufana. Lela isi sila mai iata ia. O le feiloa inga lea i lea soana nafi. Ioi. Ia mai se foi la ia o le minister langolango o le matanga ruenga o whaamasinonga le fitalainga ia fisolai tuinga mala ioi le nae i le atare tisira mai ai ia whaatasi e toi manisi o tamaitai mali i whaamasino o le whaamasinonga maolunga now e isi tātou ia le fionga ia simativa o ia foi o le whaamasino sili ma o ia sa whai mafofonga o le matanga luenga ioi o whaamasinonga e whaafeiloa ia aloa ia le tamaitai whaamasino o le whaamasinonga o o le matanga luenga o whaamasinonga o le tala oto le vaenga lea e te tauna awai umaa ia whaamasinonga fo ile le whanua masuafa whaamasinonga mauolunga ma whaamasinonga fo ile le whaitu malo i Samoa peitai ia o lena va ia le i awai nisi o le whaamasinonga o whanua masuafa e le ia i lantou ia ai o lena whailo mai sa vala aulia umalava fo uio lea ia le upu fo ile le whaia matou ia ana a ua ia kangu vasa wa a kua ana a ua ia le fionga i le whaamasingo sili ia ma whaamasingo langolango ma le toa telo le matanga ruenga o le whaamasinonga maualunga Samoa ia o suli lava fo ina o tui mavavi la tau te whaafeilo ia le fionga i tamaitai minister le fetalainga ia matamua vasati purufana le ngata ilea o lana minister langolango ia le fetalainga fo ia fesolai a pulu tuinga mala le fo o langolango sua ia tu sai fo o le tau aveina o le matanga ruenga maratua tasile nei matanga ruenga makua i ku i palainga ia ile uma mai wa tu la il tato fainga malo ia ai oka ai va ai ngere kau inga ia so yo vai kau inga ma foi pe a ma ange ele e kanga ka vo inga se fale o se ainga e tu la il fainga malo ia ai makua i kukulu ai mari fale famasingo ma anga i upu matala le ile kau ia foi le e pe la le sika ko news le uma tato o tu ia i manono ia au le wingo la fa matalanga makua i kau ia i upu matala ia ele ngata foi o nisio ila tau ele o lango ina fai unga sa fai uio lea ia o le ua faasanga i ruma le taumua folau o le office of Amasinonga sa isa vaenga o le faatala noanga le fionga al sau noanga le fionga sa tiu simativa peresi no faalongolongo e male totoa o le ale tu ina tu ele mo lunga tatu kilipi ia au te lona ua ilunga uma ua share so le fo i tatu tala me Samoa ai o te fia oto inatu le taua ia o lana saunoanga fa mai lana saunoanga fa fela ia tu lo fionga i tamaitai minister e ia lo utari tonunga o le a tatou ngalulue va lua awa mua le tausiaina o le ami o tonu ma le faa ua wina o le fainga o le ami o tonu e ala le itu la fongo fai unga i te tonu o sio tatou watunu i Samoa oka se manga ia ma tatou update muli mai ala tatou update le kolosia ko ilola ia le ia e awar fainga o le tatou se ia le nevanga le fiafi o le tatou update muli mai ai nai Samoa ele tele se sai linga tunga le vanga te lo foi ato no te ua lilifa ia se update mai tatou IT manisi la vo tatou media pe tai ona ua tu mai la fa la tele lunga o le tatou social media nga te le onisi na tau tu ofisile tu telefona ia wo manono ia o le tele au tala lo o ina mai se tu na tu le antale o se
painga lea ana po ine se fa la ventula i mai la fioanga o faleu i manono ina ua fa le ngai nai ele mala ia po lefi ia le pisinisi po le fa o loa si ainga lea ia ai mai se ua makua i ke mo maalu ngole lanto fa le po na po ia ini fainga fo i anisi masalomia ia matu ina mai fa pea o le nu ia wala ngai e ai ronga fai skanga kasko kasisi ainga ala e va ai le nu fo le ling kulanga fa penei se va ganda lava ia o li poti lava na la au mai Samoa oi olea a fai olea le tulanga o le vaenga le fia fa mama fai se tala ia ASIATA ma TAUTAI o le vaenga le fia fa mama fai se utala o le fesili walanga o le anginga mai fa pea ai ua ma ua fo le na pa lota ese le fast ia o kala ia le au mai malau manu ia ma anginga solo mai o le foi no fai tau atu inisi fo io tala au mai ele ele ngi fake page le au mai sa o swa fo a ingo ila to le tu poet fa la vele na wai lunga fa pe mai o le tu langa wo fai fa pe la to sa wai na io no tu langa le palota wa ma wala na la to ekisi ile fast ai le o le tu sa tauna ekisi ai ila lo ai inga le no ona fesili le o ma fa ele ole me ela le nga kau popole ai ile ai ya ke le ole ai inga le ole foi le upule ta le ya ta tau le nga ave le ngu le ka kau fo me fa malosia le ya ta tau ole nu ole fainga la le o pasia ngai the village versus one family ese le mali la me o nga la ko nga skai le nga sasia ole ai nga ko kasi ia murfonga mo taunga le ko nga sei fa pe o le murfong o fela ia ila ia tau tanga totas e ro tantunga ka ko fa so me ta upule pe afo i mai ta to o to tongo telefon ai si ka ko kolosi ona o lea ua so ta i mai ia le fionga le tamai ta ipule ma sei fa ki al tato se ia a faila le ke fa fonga me termine ia a maka mi o lima pasinga o kama ikakalu pe le laki o il tato se e tisi sira me la fai ai fa talo fantu ila o fionga le tamai ta ipule Falute ia po la fionga Leaupepe Talai ia o lua ia leo ma ua lua sase e lua e peila fo tatu fa tanonga le sonna ia fa talo fatu fa malulu le fau ona ua tau atu ia tu le koneti ia ona tu langa fo i ua faisi kwai nga maka le tatu proklame le yaso ia e el tanonga le le faina le lua finga ngalo mala malama ua o ngai ki lua ma fanga ngai vai ngole fiafi atalo fatu ia e fa felo at foi la to fa ASIATA ia me se foi le fa fonga tapuai ia le bai o Samoa lo mfaiona mafuta mai le tatou pokalame ia e te le tau sau no natu langa ASIATA le mfaina tu nisi mele le ia wani si mele le o le tatou te whanga ia fo i matu langa le lockdown le fa mai le nei aso ia bi ele lo fa malanga le o le tatou mtai sili o mfai fon tai tai malo to soifu ma so matu wola ia awa fo le tau to ino so tatou watunu i pe o tutem 5 an whanga ia le nei aso ia tatau fai fa malo le anga le o le atua ia e hasa lua sila mai i la fo i Pacific 40 do ofu ia se wafi le ngo la kwa ka mai la ka le wa mango i kwa ko i kong ia sa ka sila o manga ia pele ai mo so e au le ia lo Pacific 40 ia ola ASIATA malo fa taitele ioe a langa o le tanto was tofia ai o le tofi ma le Pacific 40 oi o le antala me fa solo le seunga e pe yo upu masani le atunu o a mai le nge yaso a fsiri mo o a mai nge yaso le wo so ilunga se furu kasi fa ngu me le au confirm wo ma wele lo sumar kasi o le ase lua langona o lua fo o tangata wailonga i te tonu o New Zealand e me sora lua o nanga mare tautua o kai o afia il tato o nanga se fa se saunoanga le ne vanga le fefia tau tele yo se ia masalo ASIATA tu langa le ia o le mai tau watu ia o le tele o tato cases ia o le pisi foi no tato tau le mele wa ia ia ai ono le tulanga foi le wa tapu lia le tele o nanga masani sa masani foi na yo tato tangata ia ona faonga la foi se leni ia pe fai foi fa tau mo ainga i Samoa ia o le tulanga la pe o ia le tato tau tato Pacific 40 ia o le nei aso ia sa pisi la var tato telefoni foi ia e so ani foi nai tangata wala to faonga ina le au nanga mo le nei taimi
Tau no to tele tai mo nei wa whalongalonga I fo yo lem fo yam whai au na whaatino online. Le whaatau le tongi no vouchers e whai whaatau anai ainga. Ia le ngata fo na ia lo ia fo tau tua em whai fo yo na la fo ai fo ia se Lene pe ona ia fo tau tua tato Pacific Easy Money. Ele to whai a whai malo. Ia le ngata fo na ia le tato Digi Sound fo ele la fo ino top up ma la fo ino fo se Lene. E kei ror vaenga era ingo o aka. Lau fionga Leaupepe. Ia. O ke whawhekai fo I le levo fo ua maua kai ai ma lau fionga inungai I le kako uporokalan. A wae ma ke fi ua fo I ma le fionga I whale tua I a Falute kausa iri o I le kaimi fo I o ka o soronga le lei. Le ua mkua ma o ere si le ua mkua I mau kai. A Falute. Ia sa o le le sa noanga siatsa le lawa. O wa ila kama le sa susangi mai kapkala. Ia le nato. Mantua foi ASIATA. O te mi e fai topo kala me le fiafi. Ia masalo tu se le lei ala matafa I fo ia sia wa inga na fai mala me le fai te mina o mai fale. Ia fai kuka o me ai nei fa nau. Ia fa ta talia to te mi to te mana va mai ai. Sa kami sa vai. O lau fika la nga. O lau fika. Ia. Ia fa malo mata. Ia o ale lei. Ui o lea. Avatuna vanon nei. O lea se tātou vaenga ai lei fai alon tātou se o le fo sa ungi ia kura o masingi matulanga uma. Ia ai avatuna vanon nei mai se tātou fa alo iloa polani si tulanga e me se fo yo ia inga o ilantou o le a fa manu ia ina suafa I le se I le kaimiringi. Ia se tātou no vaenga tā ua lava o le te wha I loa tu lei na ia tātou paanga fo I po nei o tātou tangata. Le whaonga ino le tātou awa nanga. E te tau lava na iei lau internet banking. Pe iei sau Visa po sau Mastercard mai lau bank. O na mawhaile ona e tuto ngia le voucher mo lau a ingai Samoa. E ova ma le ono sifulu a tātou whale o loa ma au nanga ese. O lo mwhai ona tali ai le tātou tālofa voucher I Samoa. Ia e mawhai lava na whaatino mai lava I lunga lau telefoni. Ia pe whaonga mai fo ia le lau internet I le whale I lunga lau laptop o le computer. E tuto ngia tālofa voucher. Tau nu I Samoa, fili fo e oe po whelwhalo loa. Ia e whaonga e tau ainga, tau tele la tau mo tele sa la whai. Le whaatoa la tau loa, le mwhai na avea tātou vātanga I satu paitea. Ia o sangone, ia o salai lua, ia o asau, ia whapena, ia whale alupo, ia o I sa fotu. Inai I tātou la ngoto I whangamalu, I tuatani. Tele lava tātou whaloloa I tono o polum sa vai. Nanoanga I sao al tātou website ale pacific40.com. Nā fwoi te sila mai ai lunga al tātou pokara me taimile nei. Ia o I nāolo o mau ele soani I whaloloa umalava. E mwhai ona whaatino ai. A ta tono nei te ami ASIATA. Lea ua la whaatino tātou sei. E a fia umai ala tātou. Sa whaatau ala tātou vouchers a mata mai lava la so mua au kuso. Wow. Se ia pa ia mai la le aso nafi. O no winga. O le tāo le sifulu le pōna pō. Na whaangata I loa tātou entries. O tātou vouchers se whai ele tātou se I le aso. Lea e o whailonga mua o le tātou cash power se lau tāla. Ia man whailonga lona lua. E se lau tāla le voucher e pūle lava oe. Po whele whale o loa te mana o whaonga I ele tau a ingai Samoa. Whaftai fo ia Falute. Wana tu a whaina o le cash power tas. Ia anau tau a nau lava iai. Ia lofa I le atunu. Ia ua lockdown tātou. Pau popo seisia tātou voucher. Whalua voucher le so o lono winga la. O le sei al vaso fau. O entries umala whaatau le so. Se ia pa ia foi la le aso lulu o le vai aso lea. I le tāles fulua. Ia entries foi na la fai ele tātou sei lo ina le wa matan fatai tai mo Pacific 40 sei ia tātou tiki sa. O le wai sau noa au mangkua I pesiar kau aso voi del. Tawanau. Awa kawanga faftai Falute wa e lo se to fa manusina lo finangalo. Ia o le a fasafua o le tasi a o le a lua ia le manuia mo le tunu lo tele ia a fa ele si vaenga ia o le lua malia mai o le tato wo fa ka ko sei mo Ia tato pa ia
Ya, okay. Ya, Samoa o kaule mai mo mai taimire nei ko pela oe io tama ita taro le leoa o leo le a la tu lungo tato screen. Ya, le tato sei le taimire nei mana tua for faingo tato sei te sila mai le fai numera le fa mani no atu o le a vili le tato vili ona e sila le tato fai numera e le o so wingoa le fai numera ai o le numera le na o lau ora nampa le na ona batu le ole avanoa o ia Falute pana fionga Leaupepe o la ua fo o pule e ta mai le suafa o le tangata le ua fa manueina ia o fainga se tatu amio ia la kako aku rungo kako vili good luck ia sipini Camilo Milo ia la fa maulalo le kako ngumela le no wingo tato numera mua le ua laki ile tato se lauta la cash power o le TV tolu o ono fitulima ia kakalo o ko o ngo fikulima ia le se tu ina tu o ile tato wa fionga ile lima tama tai pule ia sa ili mai po o ai le suafa lea ua manu malo i le tatou numera le wa au mai tolu o ono fitulima ia o le tatou customer le wa malo manu malo i le tatou cash slaughter la cash power o silia atonio o silia atonio le no foi Australia Australia atonio. O le ala le tūlanga i vaenga. Ia, lono winga la Australia ua manuia ia lo ainga i Samoa i le cash power. So tai tūlava la le vaenga o Pacific 40. Le fionga tamai taipule ia te oe. Ia mo le wha maunianga o lo malo lea. Se lauta la cash power ui kofi o lai. E pe kolu e masinga e ola li se raukala cash power. Leaupepe isa vaenga te fesa no ai po le fionga tamai taipule ata tele me ile si tatou sei. O silia o si lato inga i Samoa e masani fai lato whaatau ia le moe stoa. Ia le pata. So si vaenga le i sa le ia sa o le. So le lau whamanui ai foi la silia ma si o lato inga i Samoa i le voucher le se lauta la cash power. O le afsa so ta ia tupea mia silia i nei la fiafi. Ia malafo i loa le se lauta la cash power mo no na inga i Samoa. Wow, io kai amu ia Siria o Siria le leila Siria laki. Awana ngalo ia wau te loa o le fa loa le sale au mua. Le fa lo le mo sale au mutasi nei fa lo tua pisi al matamatang ono le unanga Pacific 40. La tato wo le tato sei. Kasire sei. E au te loe mo o ai to tele mar mamaru lo tele awa o le se lauta la o le fa taunga. E pule ya o profesi kam si ya sa o mesi sava. Ya ka ko waru tato vili. Ya sauni ya o milor ka ko spin. Ya le na wa ta milo anga ia io e ka milo e lava ka milo ruifo pakaku o tolu o iva o tasi. Tolu o iva o tasi. O le tatou numera laki le nā lea ua iai tolu o iva o tasi. Ia ai le itu inatu fo i le tatou wavanoa i le fionga tamai taipule ma le lipule. Whaafitai tele a mo nei numera laki. Ia au te iloa fo i o le a ioe ai se lau mamoe ar koi inga. Ioe masanga u pakua mo. Ia se tatou atu fo i le fionga i le lima tamai taipule. Ia. O lea ua manu malo i le tatou whailunga lua o Sinimo Senga. Sinimo Senga o nei i New Zealand. O le latou voucher ma saini whaatau Samoa. I le whalo loa PJ Store i satu paitea. I le la wala ki mai so le kofi o lai. E pe ia au ke vavalo Mana tua io che fu fa per mai se che fu fa per mai se si o mai mo mai fa per vai ai fu wa le ai o le che kalangoa ku ngai I pakulanga anche no le kalangoa mai ia tato pule ia ma le lato ofisa na o lato la fo e mai ona sila I suafa
ia maora o lai o e fai asi mamau io ki fu fa pe me ai fu au kango vangi e lunga se o yo lea tu na tu leva no e tanto wa follow lo ia lo no winga o sinimo senga ia mal falo lo BJ store ina sa tu pai te o sa lea a Falute ia sa le o BJ store I sa tu pai te masalo ASIATA se ole tatu customer leo o sinimo ia o se tasi fo yo o sui o lo sau inga luenga fa vai taimi wow luenga fa vai taimi mai Samoa o te tau I loa o sinimo pe au la lo I Hastings ale o Hastings e masani no mai o iai ai lo te mo moane o fai voucher sinimo no o tau sangan te nei o ia lava sa fa piona la foto na voucher nga isa tupaitea ia masalo ina ia o le lato ainga ia atonu lava o leua manu malo foi sinimo le nei aso ia ai ono to anga la fo voucher zilona ai le Samoa io e ua I fotonu ale fuini o le lapalapa o yo lea ia la foto le Leaupepe e fa mai le tato a fa tanu nga ia bisi fo le tato wa vanoa ia ona fa uma tu le sa fa talanga fa mai ai le tato fa tanu nga fa bon fa Leaupepe ia masalo o le sia tato fa manatu ona o le aso wa faisi pisi telo le tato au onanga ona to telo la to sa fa ngai na tato platform I le aso e iai ia nisio a inga sa le mafai ona tau nu ala to text o ala to voucher telefoni Samoa ia ona tele lava ia mafuanga e te mi a fai o la pe telefoni to a inga le wala foto le voucher ia e maua a fa pe fo e le coverage o le mela e le telefoni e te mi e le maua le text o le la fautu ina lava a umalona la fo la voucher ia tam fai pe fa so tai to a inga po tau no atu le voucher le telefoni a fa pe le tau no atu ia no te so tai mai le ma tau no ngal Facebook ia pe vala au mai fo I tatou numero nai lunga al tatou website ia e matou te available la e tali mafsosoni atu ai mai se lava le nei te vai te ni pisi ona o lewa lockdown e le ngata I New Zealand ia au se talia ia mai se fo ia tu no langi o lo fa peona a fiel fa mai le lo fa ngai na mai le tau le tatou Pacific 40 am salo le la fa o mate Falute foi ai tu langa fo yo tatou numero ia ma le tatou tapenanga fo I mo tatou promotion mo vasa fo ia na tue fa manatu atu tatou website e fa tau le talo fa voucher o le www.pacific40.com o na e te maua uma ai tatou whalooloa o lo tatou whaikaanga ma whalooloa nei Samoa o tatou numero telefoni o le olua tasi o valu tolu lua tolu e te wala au mai ai pe a mana mia situsoani o tatou Facebook foi lea foi avela po e mawhaina tani atu ai nisi o sili mana tua foi e tatau ona iai lo internet banking polo Visa o Mastercard e mawhai ei ona tutongi le talo whawauche lunga tatou website ia mo nisi lava whamatalanga e maua mātou ne o foi ai nei le fiafi e tatala lava no e wala au mai ai ia tu sa matou ma ASIATA so se taimi a te vili mai ai e tali a telefoni ia fa tele la vai la fionga le Leaupepe pa waro fa no nonga wo ko la kwala ulima se la wanga fil ko ka vai nga kunga ia ua io e ave Samoa mo fa mo nga foi le singa la kio ngia so eu le la foi ka la foi le ko ka foi ka nga king fangor verso Mole. Man tua foi. Ja. O vai se foi o la tua fai le tato se ile o cash power se la sala. Ia, Lena, vai aso fou, ia, mori langa fa malo, langa fa tele, e lo lua sase lua, la fionga la tele nga tai le fletua, e Falute. Tu sai fo lo tau au le lango sua ia tanto fa la wiloa nga tai le. Ia o fa sala longa fo ia le tanto proclame mese lango ino proclame le TAUTAI. Ia aso tofio va sta ita Samoa a maka ko le aso nge. Le wesi sila mai e mo ia fa maungi me longo inga a maka ko nga sen voucher tu lava. Kai pe ia se uso le ia sinimo senga. Ia longo winga o kele la fo. Ia e to ifo ale fu niu la blapa. Manu ia le dai fiafi malava singa o to tatu to tara no fo ia ile aso lulu plus tofio va fo. Ai fa so ifo ia fa time o tatu time.
Aftai ASIATA manuia te fufuanga o ne fia fisoifua. Ia, whasoifua ia. Ia, lenga, koe paki mai kako, io lae, malo la kako aku momua, asi whaku lau ka leka koro la ia lulu kingo, lulu tino, po mai oe, lomi ko inga, le la whaku pesere o le lomi, au teilo, tawa pitol pesere nei, ia, mo le sio uto fine, te sisi lai mafuta mai oe sini Australia, lomi ko inga kaimingai, ia whasangai oe ngā omi, lomi ko inga, ia fasanga anti fei lo bilomi ia el toina ia nga ranki fasanga o lo ale ai sa tanga kai lomi ioi lo bilomi o lava ioi sa ia nga ia papenge ioi yo ia nga ia kango lima kamakau lomi na ba ia o bisa ia Yep. TAUTAI vili mai tina to make team New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni per via on me pixinho ana ia talo fa batsa ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia so sa so no puerta o ele sia so sa so se falo lo fa ingo fie a me se le fel wai malo telefoni tai mi uma o no winga na na sa wa le talo fa batsa mal tina to me ti sa o lo falo lo seki talo fa batsa O le whaamama awenga Lene ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yasu. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i Lene au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Tau tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foile, ma tau te sea ke ina fo ilo ta vale. Sapala ya foi suau.
mo lau tapan a fai fo vai pa o sa a wala te poli ma tu te sapala ya fo e mo lau tapan Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe out. Lua tapela o telefone ni tai me utu ina uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I pasa ina lo ta makta pa ai no fuanga pa pe. Hota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Paftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Ya, toi fa felo yan tui lau sila fa fonga de va ngola fiafi mana tui lo toi mamau fa mai aina le tautua ma le unanga mo oile ne yaso ioe wa la ngona fo ile ma fanga o io so ko la ko ve se o kama I la au se fe mo kai ai ona ngalo mo to Samo a fe ane le tanto pam ke si le mo to Samo I vai tele ya u tu ai lu sa ya pe fa pe o le te lan tala ta wai lu yengi ni fo ngan lockdown o to or nga kangar fa pe fu ma fe ya te to Samo ma lo no sai ma lo fo la pale le va ngola fiafi io ai le isa ul tanto wa tu langa fo le tato sei sa uta tar no tu binga ile fa la vele sa tu la mai le fiongo fa le uma no manatu la so taio o le ma wai se o tonga au ili linga e se fo ma fuanga awala ngore tele la fo ia o tala o le au mai lunga o penga te failangi e me so ila tau le fioanga o nisi fo yo le ainga ai o le mausali la fo la mo statu so ta inga fo I mo ila tau po le ha tonu lava le tulanga na ma fuai le fa la ve ia po le fo I tulanga na tula I mai le sa fa tama I ai pe sunu nai le fale o lo si ainga le fleu ia me se fo I ma tau ai fo I ma ia ai na o si tina ma le fa na usai tu tonu o le fale I le taimi le pona po a toanga te lo la mo me le so taia ia ai tatu tau fai tatalo ia mo le fo ia fa la te lo fo na wai a auro malo le malo leo ia wa fo le sa I linga ia le si fa la ve fo le e kwa ia ai fai mai te le fo tatu le nei so I fuanga ka ko kenga ngau lo ia fai lo se mea io ia tupu lo fo se vaenga ina ia ka loka ngisi ka koso ngisi io ai kasi ngi ai o le suenga o le ami o tonu e le fausia se aso se kasi pe o le tala le tuspa ia e le fausia roma se aso se tasi o le saili linga o le mea tonu ma le saili linga o mafuanga ia te tau ona ili le lei I umai fo I se fai unga wale le lei ia na vele ma vai ngai la pe fo ia ila tau mle o nanga ila tau o lo ngafa maia tulanga o vai ngona fa mai en tatu por klam ne vai ngola fiafi ta fo fitu fa mai el tatu moli langa fa malo lau sila mai mol ne vai ngola fiafi mai se o to umala le ma futa mai tatu por klam se o se assignment ioe fa ilo mai fa mas Falute blessings le fa ilo mai el tamaya fata o la fa sale la lockdown la to fa sa fu le romi wi ka fi o la o ma ko la ya le a kang o yo le e lo mi ai o to no la papo e sa lo mi se fa fo fa te tele ma tanga de fiafi se ngana o le tauta mali pe pa o papa I lau fa fonga ia o le kau ke yanga lockdown ma ngor covid ia si sila me fo tam faile fo e tautua o to nga te lea oni so ta to por kalami fa ta to ne yaso moli le nga fa malo mar fa te tele Pacific Easy money transfer fa ta ile o nga te lea Pacific 40 mar ta lo fa voucher Seki Works ia le MPP ministry nga ta fo ile o le Sayoriana ia Pacific Business Hub mar to tele le fo ta tu sa maria nga le fa te tele mai se wo ma pa anga ma mai le ta to programe shell ta to programe fa tuanga muri le ta to TAUTAI o tato ia le level 4 ma to la so taiao o le a fa I lo dino ai pe tato te to me I fa popo le fitu aso lockdown mo okilani
ia ai tolu mo South Island manisi pitonu atu o New Zealand ia pe o le a tatou tu fo i tulaga masani ui o lea lua sumatasi cases e o ke loe ngo o pongi sa kuanga ngi o ko fa popongi si tatou cases tatou tatalo ile tua e lona suafa e paveti nei matafia e se ile nei fa mai mo tatou ile au nei ngalo lau mask te me te ferua ai o ile te fa ngaluenga ma so lava se vaenga ke fa kau ma lau kamalea fa ngai lo lima ia me miliala ia lea ia a foi lo mo au mo kalinga ina ia malu puipuia au ri tele tu le fiafi fa soi foia ma ia manuia tato filo ila sotao Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, oh, dirty wine, girl, dirty wine, yeah. Say, tama in, no te pai, to kilo, say,